Confederation of Khasi Jantian Garo People Southwest Khasi Hills District lingbau President uba Kenneth June L Nonglan kala Kranshai baka Public Interest Litigation PIL kala aplupa lada ka jingkular usembut Menteri Rangba uba de pej katanat PWD Road uba Prestun Tensong Kam Orlong hakabaya day bat ka benta ka surak basau kilometer tam na jingkiang ranikor salat Ali Kwareng jangka surak 2 lane na ranikor sanong jeri. Laban kedua hang ni bau ba Prestun Tensong haringkat UMLA Karanikor uba Pius Marwan MLA ke Mahusan Ram uba Olan Singsun lambat ki he officer katanat PWD bat NHIDCL hakal live ho tari kunai wing arja apply ki lahir jurep ya kate surak tulin na Ranikor sanong jri hadin bagadhar construction kala sna penret ya kate surak syaka single lane ya kabenta ka basau kilometer jong kate surak ba nadu na jingking Borbasing Ranikor hadu lat Ali Kwareng Nagaliang jung sebut Menteri Rangba ula kubur bakala dan kejing penret ikate ke surak ba hakaba teng i kumba kade ke surak intermediate lane bat teng i kumba kade ke surak single lane kumta ula patha baya kate ke benta deban sna bet kum ke surak 2 lane mengilio ilang bagilat patai kubur bodi putih chief minister bodi minister in charge jong katana piludi ula hiar ban peji ban banjingo itu surak kaba nakaliang jungi kaseng la sim isu ye ke jengrit ban pentre itu surak ke 1 kilometer tam naduk na jengking Borbasing hadu ha lat Ali Koreng tilu yo ile jong ki khmat babla sakhi ban wa air kajing pan menal baki lat pathai kubor ban yo I baka tuga surak dolala lap le jong ki khmat baka kalong shisha ka ba habau pe lat tre tang daga intermediate road ban haga nega pon na kaliang jongi kum gaseng ni suban ai kublei yo minister in charge jong ka tanap PWD bo Prestun Tensong ubala kular ban le AA na kamanta ka tuga surok ka ban na kaliang jongi ngi angnut ban ha tuga singi suban ai kublei yo local MA jong ka Ranikor constituency UDC jong ka district ka jongi ha ka balia don lang ki nakliang jong CE jong ka tanap PWD ban ki he jong ka NHIDCL kiba kilayo ini jong khmat nakaliang jong ka joint inspection hatu report ti nakliang mga seng isoban ay kublay sibun nakabanta jong minister hagamaw sim khia ga nega isu kam kimat kijura kiba nakliang jong seng la sim ban nakliang mga seng inom syong klik tiru hagabaya day bat kani isu ngini ay kudin nang ni syakmat haduk ba kani ka surak kanda urlong ban ngida kermen scam ban nakaliang jong deputy chief minister unom kanom lontang ban sukren ki lapatai kubor han re ngida yo iru ki kam ngi kermen ban nakaliang jong seng inom syong than han re ngini ay budin haduk ba kanda urlong kani ga kam nakaliang jong seng kumangila Kranshai nadu haga por kebangi kenduk badung disi ba lada kani ka surok kanong urlong hadin bo minister wakula nakaliang jong seng inom jong thai ban ai da kapi ai ba nakaliang jong ka sorkar nadu sunam ka kendai spanyo pulai kila dep siu ya kalan compensation habia de kani jaka ka ba long sispa phut ndri phut chajerong basau phut chapo tingi kermen ba kanong mong gajing ban pentri ini surok nomor kajaka kelak dia don lupa